Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhunzhi ha vhugalaphukha vhu wanalaho kha ḽa Canada vhu khomboni ya u tshinyadzwa nga themamveledziso na vhulimi. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa u bva Concordia University. Tsedzuluso yo shumisa data u bva kha vhugalaphukha ha 43 bambiri. How effective have Canadian national parks been at preventing landscape fragmentation? Yo gandiswa kha Journal ya Environmental Monitoring and Assessment. Musi maivha a tshi khou fhufha muyani a vha o ruḓa maṱo. Vhasedzulusi u bva Harvard University vho tumbula izwi nga murahu ha musi vho hungelela khamera na zwivhoni kha maivha a ṱahe phanḓa ha musi a sathu fhufha. Ndi kale vhorasaintsi vho vha tshi humbulela uri maivha ha poidzi musi a khou fhufha, fhedzi ho vha hu si na ndingo yo no itwaho. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha Journal ya Current Biology. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.